strane za prelistavanje štampe. Ovoga jutra naš gost je Mišel Zubenica iz Centra za međunarodnu javnu politiku. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, novine su stigle, naslova je mnogo. Ono što je najaktuelnije, čini mi se, ovoga jutra jesu naravno Albanci. Šta se krije iz ove najave Kadrija Veselja o ulaganjima severno od Ibra? Evo, Srpski telegraf o tome piše, Informer, Novosti, Blic, Alo, kažu njega se plaše i Tači, Haradina i Kadri Veselje, špijun od koga zavisi rat ili mir na Balkanu. Da evo, Albanci su se naprasno nekako setili da ulažu u sever Kosova. Kadri Veselje je to najavio, velike uloge u Kosovsku Mitrovicu. Pa šta je zapravo cilj ovoga plana? Da li time Priština želi da ostvari prodor na sever Kosova ili ne? To je veoma važna vest, pogotovo što to potiče ta ideja od Kadrija Veselja, koji je zaista bitan čovjek kosovske politike. Mnogi kažu da on stoji u stvari oko svih političkih procesa koji se dešava na Kosovu godinama unazad. Reč je čoveku koji je bio šef svih kosovskih obaveštajnih službi, koji posjeduje sve tajne moguće albanskim političarima i koji je veoma zaslužan za kosovsku nezavisnost, pogotovo što se tiče njegovih političkih aktivnosti i stvaranju kosovske političke scene. Što se tiče ovog konkretnog plana, očigledno je da Albanci nezadovoljni time što već godinama ne mogu da preuzmu, tako reći, sever Kosova, gde naš narod, bez obzira što su se neke institucije Republike Srbije povukle sa tog područja, ipak de facto držimo pod svojom kontrolom. Ako već nisu mogli nasilno da preuzmu teritoriju, očigledno pokušavaju da nekim ekonomskim planom, nekim investicijama dođu na taj prostor i de facto preuzmu kontrolu. Vidjet ćemo da li će i kako će uspeti da realizuje taj plan. Mislim da bez odluke, odnosno dozvole Srba, njihovih lokalnih samouprava, pre svega u severnom delu Mitrovice, da će ta investicija biti onemogućena i da će još jedan plan albanskih političara za preuzimanje severa Kosova da se neće realizovati, da neće uspeti, bar u ovom trenutku. Jeste, evo kažu da je najmoćniji čovek na Kosovu, on se takođe oštro protivi razgraničenju, o tome ćemo da pričamo, ali evo ukratko, ko je Kadri Veselje? Baš da se nadovežem na ovo što ste vi pričali, kaže, radio za kontraobaveštajnu službu JNA, jedan od osnivača OVK, učestvuje u likvidaciji 40 svedoka protiv lidera OVK, sumnja se da je lično ubio 4 svedoka, osnivač tajne kosovske službe ŠIK, inače zvanično ugašene 2008. godine, i bio član i albanske obaveštajne agencije. Kažu da od njega zaziru i Haradina i Tači. Pa sada ono što želim da vas pitam jeste da li je sve ovo moguće što Kadri Veselje evo najavljuje, o čemu govori, dok se ne reši pitanje zajednice srpskih opština? Pa upravo je to pitanje svih pitanja, tako reći, budućnost samog statusa severa Kosova, jer i svi ovi pregovori i opšte politička dešavanja koji su se događala na Kosovu, upravo je sve zavisilo od de facto situacije na severu Kosova. Mi imamo pregovore u Briselu koji se vode od 2011. godine, sam briselski sporazum je potpisan 2012. ali ono što je suština tog sporazuma, to je formiranje zajednice srpskih opština, to nije bilo do danas realizovano na strane albanske strane. Jeste, 4. avgusta je bio poslednji rok, je li tako? Tako je, a to je pitanje svih pitanja za sam opstanak srpskog naroda na severu Kosova i ne znam kako misli pre svega i albanska strana, međunarodna zajednica, da mi te pregovore nastavimo i da dođemo do nekog konačnog rešenja ako neke stvari koje su se već dogovorene nisu se realizovale. Samo da se vratimo na samog Kadrija Veselja, njega i Aleksandar Vučić pre nekoliko godina i označio kao pravog gospodara Kosova i gospodara svih političkih procesa i stavova kosovskih Albanaca, a on je predvodnik te tvrde struje kod albanskih političara koji smatra da ne treba postići nikakav dogovor sa Srbima. Verujem da i on lično kao predsjednik Skupštine Kosova učestvovao dobrim delom u tome da se zajednica srpskih opština ne formira i smatram da mora da postoji neki međunarodni pritisak, pre svega iz Europske unije, ako želi i sama Europska unija i međunarodna zajednica da se ta situacija na Kosovu reši, da političari poput
Veselja jednostavno odu sa političke scene i da bar nemaju više toliko uticaja na politička dešavanja kao što su imali do sada. Da li je to moguće? Mi smo rekli malo pre da je 4. avgusta bio poslednji rok da Albanci izađu sa nacrtom statuta zajednice srpskih opština, naravno rok nije ispoštovan. Da li je moguće da, ja bih i rekla da se Albanci nekako i vode po principu da je celo Kosovo i njihovo. Da li se može doći do održivog jednog rešenja, prihvatljivog za obe strane, a da tu ne bude nekih većih problema? Pa imamo jednu ideju veoma interesantnu. Do sada godinama je ta bila ideja nerealna što se tiče same realizacije. Vidimo da poslednje vreme postoji ipak neki glasova i u samo međunarodnoj zajednici, ali pre svega i u Beogradu, ali i u Prištini, koji kažu da bi moglo da se dođe do tog rešenja, to je podela Kosova, odnosno samo razgraničenje. Šta bi to sve podrazumevalo, ta podela Kosova? Pa jednostavno prihvatanje de facto realnosti na terenu, a ta realnost da imamo dva Kosova na neki način. Imamo albansko Kosovo, koje je od 1999. jednostavno to je teritorija Južnog Dibra, gde vlast u Beogradu, Republika Srbije, nema nikakvu izvršnu vlast, nema nikakvog uticaja. Srbi i Južnog Dibra manje više su integrisani kosovske institucije i jednostavno bez obzira šta mi kao država radili, oni vode svoju samostalnu politiku već više od 18 godina. Međutim, sa druge strane imate 4 opštine na severu Kosova gde vlada u Prištini nema izvršnu vlast, odnosno nema uticaj, gde mi kao i država i dalje imamo tamo na neki način vlast i dalje se više pitamo nego što se pita vlada u Prištini. I sad dolazite do nekog ćorsokaka jednostavno da ne možete, niti Albanci mogu na sever Kosova, niti mi možemo da povratimo celu teritoriju Kosova i Metohije pod ustavni poredak Republike Srbije i vidjet ćete ako hoćete neko dugoročno rešenje koje bi bilo prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu, koje bi bilo kompromisno, gde bi jedna i druga strana nešto izgubili, onda biste došli da je to jedino rešenje podela Kosova. Sada vidjet ćemo, bila izjava Angele Merkel pre neki dan gde je ona rekla da se protiv promenama granice na Zapadnom Balkana. Mislim da je ona to mislila upravo na tu ideju podele Kosova, ali sa druge strane imate neke glasove u američkoj administraciji gde bi ta ideja bila prihvatljiva. Ono što ja vidim, što ne podržavamo, odnosno što može da bude problem, to su neki glasovi i samoj našoj državi, da vidimo mnoge protivnike te ideje. Da, to će biti posebna tema ovoga jutra. Protivnici nisu neku alternativu rekli, a šta to mi možemo drugo da ponudimo, što bi možda Albanci prihvatili, što bi bilo realno da se sprovede u narednom periodu. Jeste, pa kako onda vi komentarišite evo izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, evo da Srbija treba da traži sever Kosova, odnosno integriše u svoj sastav 4 opštine na severu pokrajine, između ostalog naravno obezbedi najviši standard zaštite srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i zaštiti crkvene imovine, zaštitu te crkvene imovine. Pa ja sam mnogim ja lično nastupima i govorima i nekim razgovorima upravo zastupao tu tezu. Ajde da postavimo hipotetičku situaciju da neko zaista i vrati celu teritoriju Kosova i Metohije pod okrilje Srbije. Da li smo mi kao država spremni da integrišemo i da li uopšte mi možemo da integrišemo preko 1 milion Albanaca u našu državu? Da li smo mi spremni da im damo 35% mandata Narodne skupštine Republike Srbije? Da li bi mi prihvatili da nam predsjednik premijer bude Albanac? I da li smo mi uopšte svesni šta bi to značilo za celu državu Srbiju? Kada bi se to desilo, građani moraju da znaju da bi mi imali bukvalno makedonski scenarij. Dakle, jedna SFRJ, Jugoslavija propala zbog Kosova na neki način, nije mogla da izdrži taj pritisak Albanaca, niti ekonomski, niti politički, a kamoli današnja Srbija koja, bez obzira što ima neke pozitivne rezultate u prethodnim godinama, ipak ne može jednostavno toliki problem da reši, a pogotovo ako taj problem postane svakodnevnica njene unutrašnje politike. Tako da ta teza Milorada Dodika zaista ima mnogo logike, ima mnogo smisla. Ja sam neki put rekao, ukoliko bi mi uspeli da se kroz te pregovore izborimo za sever Kosova da bude pod našom kontrolom i bezbedimo suštinsku autonomiju za Srbe Južnog Dibra i zaštitu naših kulturno-istorijskih spomenika, mislim da bi u ovom trenutku to bio maksimum naših državnih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji da bi mogli da budemo zadovoljni. Dobro, ja bih se još malo vratili na ovaj pakleni plan za sever Kosova. Imamo izjavu evo političkog analitičara Dragomira Anđelkovića koji kaže da je cilj da se sprovede etničko čišćenje zapravo Srba
i da je taj projekat jedna velika smicalica, da pričamo o boljim uslovima života, žele da privuku Albance da se tu naseljavaju. Pa tako je, znate, Albanci neće čekati dugo da vide kako će da se završi situacija na severu Kosova. Mnogi ne razumeju upravo tu opasnost po naš narod na Kosovu i Metohiji. Suština naše državne politike i treba da bude da mi sačuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji, jer šta vam vredi da se borite za teritoriju ako nemate svoj narod na toj teritoriji. Dakle, oni koji se pozivaju da treba da sačuvamo taj zamrznuti konflikt, moraju da znaju da za taj zamrznuti konflikt mora da postoji saglasnost sa druge strane. A videli smo po mnogim informacijama, mnogim razgovorima da Albanci neće taj zamrznuti konflikt i da su mnoge poruke oni uputili da imaju čak i podršku nekih sila iz međunarodne zajednice ako ne uspemo u dogledno vreme neki kompromis da napravimo, ako ne uspemo nešto da za naš narod ne uradimo na severu Kosova, da će oni kad tad uspeti, pa čak i silom da zauzmu sever Kosova. Onda je pitanje da li mi kao država smo spremni da uputimo tamo neke naše vojne snage. To bi značilo da veliku nestabilnost, ponovo vraćanje u prošlost, što mi kao država u ovom trenutku svakako ne smemo da dozvolimo. Dobro, imamo još mnogo tema za razgovor. Evo ja ću da uzem Informer, istina o Kosovu. Marija Zaharova poručuje Priština crna rupa Evrope. Na Kosovo su potrošili milijarde i dobili ništa. Amerikanci su slagali da se Kosovo odvojilo od Srbije na osnovu referenduma. Imamo dosledan stav, podržat ćemo šta god Srbija odluči u vezi sa Kosovom i Metohijom. Koliko nam je važna podrška Rusiji? Koliko je bitno da se stav Rusije složi sa odlukom Srbije kada je ovaj kosovski čvor u pitanju, da kažem? Pa veoma je bitan, to smo i vidjeli svih ovih godina. Rusija je stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Rusija sve ovo vreme zbog prava svoga veta neki način i čuvala Kosovo, bar što se tiče međunarodnog prava pod okriljem ustavnog poretka Republike Srbije. Rusija naravno ima veliki uticaj na međunarodnoj sceni, ali moramo također da budemo svesni za neko dugoročnije rješenje situacije na Kosovu i Metohiji. Rusija nema sam takav uticaj na terenu i da ćemo mi neko konačno rješenje oko Kosova i Metohije morati tražiti u razgovorima sa nekim drugim velikim silama, a to su pre svega Sjedinjene Američke Države, koje i dan danas suštinski kontrolišu tu teritoriju. Međutim, ona je rekla jednu tu istinu da je zaista Kosovo crna rupa Evrope što se tiče svih parametara i što se tiče organizovanog kriminala. Kosovo je sedište i trgovine i oružja, ljudskim organima, droge i to također moramo da budemo svesni mnogi koji se pozivaju da je naravno Kosovo treba da bude u sastavu Srbije. Da li biste neki način i takvu teritoriju trenutno gde vlada i organizovani kriminal, da organizovana mafija hteli u svojoj državi. Dakle, na Kosovu mora mnogo toga da se uradi, mnogo toga da se promeni. Predstavnici međunarodne zajednice svih ovih godina koji su govorili da će Kosovo biti sedište demokratije, zaštite ljudskih prava, to apsolutno se nije dogodilo. Kosovo je sve naprotiv od toga. Kosovo je crna rupa Evrope po svim tim parametrima i mi ćemo morati pre svega da brinemo o svom narodu, da pokušamo da olakšamo njihov život, jer život na takvoj teritoriji zaista ne može da bude nešto sjajan, a kao država imamo obavezu da im to olakšamo. Jeste, ja sam našla jedan interesantan i članak ovdje sad, baš da se nadovežem. Kažu, albanska mafija među najjačima u svetu, kriminalci iz Albanije u Evropi drži čak 75% tržišta narkotika, pretekli su čak i čuvene Kolumbijce. Pa tako je, pa vi imate i po tim izveštajima obavještajnih službi širom sveta da je albanska mafija među 5 najjačih na svetu i ono što je interesantno, njihova albanska mafija dobrim delom je i vezana za njihovu politiku. Dakle, svih ovih godina albanska mafija je jedna od najsnažnijih njihovih struktura što se tiče njihovog lobiranja, što se tiče njihove diplomatije. Oni imaju zaista jake veze u svim centarima moći. Dobrim delom ta albanska mafija je finansirala nezavisnost Kosova i mnogi smatraju da taj albanski pritisak, odnosno njihove velike pretenzije države na Balkanu ne mogu i da se spreče ukoliko se ne uništi ta albanska mafija koja danas je svuda raširena po Evropi, što je opasnost ne samo za naš region, već
na kraju krajeva i za celu Europsku uniju. Jeste. Evo vidimo i izjavu Ivice Dačića, kaže i Amerika sada hoće kompromis, pa da li može da se dođe do rešenja bez učešća drugih zemalja? Evropska unija vodi dijalog, vidimo Rusija je tu, evo sada i Sjedinjene Američke Države su za kompromis. Da li može doći do rešenja bez učešća drugih ili ne? Pa teško, zaista Kosovo nije samo srpsko-albansko pitanje, niti regionalno pitanje. Kosovo je jedan međunarodni problem i do sada se Kosovo rešavalo u tim međunarodnim krugovima i na kraju krajeva te velike sile će i odlučiti šta će na kraju biti. Dakle, mi smo previše mali, nažalost, da se bavimo sa tim temama, iako se te teme najviše tiču nas, ali Kosovo će se rešiti kao i cela politička situacija i međunarodni odnosi na samom Zapadnom Balkanu, tako što će, kao što se to od uvek radilo u međunarodnim odnosima, sesti predstavnici velikih sila, dogovoriti svoje interesne sfere i odlučiti šta će biti s ovim malim državama na Zapadnom Balkanu, koja će doći po čiju interesnu sferu, kako će se te političke strukture kreirati i tako dalje. Na nama je da pokušamo da se kroz tim razgovorima sa predstavnicima velikih sila trudimo da prikažemo naše stavove, naše ideje i naše predloge, tako da na svim stranama sveta bar da se čuje naš glas, što do sada nije bio slučaj, da pokušamo da možda ono što je nekada bilo za vreme Titove Jugoslavije, da uspemo da budemo most između istoka i zapada i da neki način imamo bar njihovu saglasnost, da možemo da napravimo kompromis i da imamo njihovu podršku za neke naše državne nacionalne interese koji se tiču pre svega regiona Zapadnog Balkana. Jeste, pa da li to onda znači da smo danas svakako u boljoj poziciji nego ranije? U nekoj poziciji kada već nešto i može da se uradi, s obzirom da je nekako i predsjednik Aleksandar Vučić uspeo da u fokus stavi temu tog Kosova koja je nekako do pre nekog vremena i bila skrajnuta i izgubljena tema. Tako, to je bio veoma hrabar potez u ovom trenucima uzeti se košta sa rešavanjem jednog problema koje već je problem ne samo 20 godina. Dakle, naša zemlja ima problem sa tom teritorijom otkad postoji naša država. Dakle, ono kao što sam rekao, jedna Tito Jugoslavija nije mogla da se izbori sa tim problemom i zaista je hrabro u ovim vremenima pokušati doći do nekog dugoročnog rešenja za to pitanje kako bi se okrenuli nekim stvarima koji su suštinsko značaja za naše građane, kao što je ekonomija, kao što je razvoj države, reforma našeg društva i tako dalje. Dakle, Kosovo, bez obzira što je naravno jako veoma bolna tema i od stvarno velikog značaja za našu državu i za naš narod, moramo da budemo i svesni da nažalost u ovom trenutku nemamo više toliko ni kapaciteta i energije da nam to bude prvobitno pitanje, jer ako imate neke druge velike probleme kao što je ekonomija, kao što je odlazak mladih iz zemlje, vidjet ćete da mi nemamo toliko više resursa da možemo da bijemo bitku kao što smo to radili svih ovih godina. Dakle, hajde da vidimo da napravimo neko rešenje koje će stabilizovati situaciju, da jednostavno naš narod tamo bude bezbedan, da ne mora da razmišlja danas do sutra, pa onda kao mi da državu jačamo i politički, i ekonomski, i vojno, kako bi u budućnosti mogli više da učinimo za našu državu i pre svega za naše građane na teritoriji Kosova i Metohije. Dobro, hajde malo da se osvrnemo i na još aktuelnih tema. Pored Kadrije Veselja, Kosova, to je i opozicija, evo nekako koja pruža otpor uređenju Srbije. Gotovo sve novine pišu o tome. Imamo hajku opet na predsjednika Aleksandra Vučića, pretnje ubistvom, poziv na vojni puč, hapšenje. Koliko ove pretnje treba shvatiti ozbiljno, pogotovo u ovim teškim sada momentima? Pa ne treba se puno bazirati na to, opozicija radi svoj posao. Malo je čudno što, na primjer, jedanput Kosovo je postala dominantna tema i na tom političkom spektru političke scene Srbije, da jedanput svi su postali velike patriote, svi pričaju o Kosovu, svi imaju već sve neke svoje predloge. Međutim, ono što je treba reći, naravno da je to njihov politički interes, što je zaista potpuno i legitimno, mora da se kaže. Oni su pronašli jedno pitanje da je veoma bolno za naše građane, koje nije apsolutno popularno u ovim trenucima to rešavati, i oni su vidjeli svoj politički prostor da upravo preko Kosova najlakše rušiti i samog Aleksandra Vučića i trenutnu vladajuću
vladajuću koaliciju u našoj zemlji. Međutim, sve zavisi od građana da li će oni prepoznati iskrenost u tim namerama ili će vidjeti i prepoznati samo politički interes tih političkih stranaka koji odjedanput pokušavaju sve da urade, da spreče neke moguće dogovore, pregovore. Sve je to, opet kažem, legitimno, ali po meni je mnogo bolje konstruktivniji stav, a to je da svaka politička opcija u ovoj zemlji izađe pred javnost i da kaže ovo je naš predlog rešenja, pitanje Kosova i Metohije, ajde kroz neki razgovor da vidimo šta od svih ovih mogućih predloga najbolji i da onda kao država sa tim predlogom izađemo i pregovorima sa Albancima pred međunarodnom zajednicom. Ovako kad samo kritikujete, a kad ne nudite svoje rešenje, onda po meni to i nema nekog smisla i nema nekog političkog trajanja. Da, koliko ovo verbalno nasilje, da kažem, ide nekako u korist albanskoj strani? Koliko je to korak za nas, za našu zemlju? Svako nejedinstvo je veoma problematično, to smo vidjeli kroz našu nedavnu istoriju. Svaki put kad se neki događali zaista važni istorijski trenuci po našu državu i narod, često su se dešavali te unutrašnji sukobi koji su dobrim delom uspjeli da koncentraciju naše strane koji treba da rešava to pitanje okrene na neku drugu problematiku. Dakle, mi moramo da pokažemo naše jedinstvo, da pokažemo da mi kao narod stojimo u odbranu naših interesa, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego u celom regionu, da ne gubimo svoju energiju na unutrašnje sukobe, nego da tu svoju energiju usmerimo prema rešavanju tog pitanja i zaštiti naših interesa. Dobro. Imamo, evo, i interesantnu temu, centralna tema u Srpskom telegrafu jeste da je predsjednik razočaran u stranačke saborce, kažu SNS prodao Vučića, dok Aleksandra Vučića opozicija čereči pretnjama i hapšenjem, ubistvom i montiramo afere, funkcioneri Srpske napredne stranke ćute i ne brane ga. Nebojša Stefanović kaže o nekima više govori neizgovorena rečenica u trenucima kad treba podmetnuti svoje leđa. Pa koliko su teški dani sada pred našim predsjednikom Srbije i da li je ovo nekako najnezahvalniji zadatak u istoriji koji je pred njim zapravo? Slažem se da je veoma teško vreme za bilo koga koji trenutno vrši vlast u Srbiji, pogotovo na tako odgovornoj poziciji kao što je mesto predsjednika Republike i iskreno ni ja lično ne bi bio trenutno u koži Aleksandra Vučića, a ono što je primetno upravo i taj naslov govori i zaista može se primetiti da je u ovim trenucima nekako usamljen na toj političkoj sceni, da jedino on i u vladajućoj koaliciji pokušava da opšte i priča o Kosovu i Metohiji, da nudi neka rešenja i kroz pregovore i u javnosti, a vidimo da čak i u njegovoj stranci pojedinci i funkcioneri toliko ne izlaze sa nekim predlozima za rešenja Kosova, čak i da ne brane toliko njegov stav, ali opet to je do njega, to su njegovi saradnici, on će morati da se izbori sa njima i da ozbiljno da popriča, jer pojedinac ne može da rešava tako važno pitanje kao što je pitanje Kosova i Metohije, mora da postoji neko zajedništvo. Ako ne postoji zajedništvo u samoj vladajućoj koaliciji, kako onda uopšte da mi napravimo unutrašnji konsenzus u samom našem društvu? Tako je. Hvala, Mišel, veliko što ste bili deo svitanja. Bilo je zadovoljstvo sa vama prelistavati štampu ovoga jutra. Čekujemo vas ponovo.